masaw kita tiyo-tiyo nga itok ba ko yung guru mulia, guru kalasan amin di Mirkato patungtong waktu ini mayroon naruweng dekan Sheikh Abdullah dito yato amuk ting mga anak sing kami amin masin-masinangan di baya o na yato wala Arab insyaallah ta'ala ngayon na to sila dua habang mayan mapuso nila in maksud nila supaya kita nyo makahampit din kanila itukbal ko mayroon na rukain din kan Sheikh Abdullah dito yato palya to pabdal siya na to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna mga palangungan sin kami pag-iman mulya kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin masi-masi niya kita niyo dirihilan amuin maniyo ti waktu asupaya mapakaisin kita niyo maong papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sadta in kiaunan sin kita niyo bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala himihinang kita niyo sin ibadat mattukan niya way rugaing maksud in buat malengkan hasupaya madawhat mataod din ang mga kasabab-sababan amuin mahinang sabab hikasud sin hambuok ipon pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas niya mahinang in mga parkala piyawajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun din ang mga dugaing ibadat amuin bang apabila na hinang niya magsusuong in darajat niya dito halaw man sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok din ha mga salago-lago sabab hikasud sin hambuok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala pasulga niya amo na bang apabilin hambuok manusia tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kalima atawakan lapal tawfiq inyari madaran na to pagkarungugan aun waktu makarungug kita niyo manusia atawakan magkakabtang umiyan kato taniyo bang man kolong yatiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan on waktu makarungog kita niyo rin ang mga manusia, in mamung sila bang man kita niyo long yatiyawfikan sin Allah ta'ala hamaksud na to. Atawakan bang man long nila, tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala in paghula-hula sin kamo. Atawakan long niya, bang man tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-usaha-usaha niyo. Atawakan bang man tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangadji mo, in pag-iskul mo. Di na sabab yan in lapal tawfiq. Inyari madara na to pagkarungugan, magpakapakay si manusia. Sa sumagawa uno baha in mattan maksud, lunna sin pagbahasahon at tawfiq. Nasabot si mga kaulamaan sin kita niyo, din ha mga maksud sin pagbahasahon at tawfiq. An yuhayyi Allahu li 'abdihi al-mu'min asbaba ma yurdihi subhanahu wa ta'ala. In pagbahasahon long niya tawfiq long si mga kaulamaan sin kita niyo. Amo in bang apabila panduan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipon niya bariman maun pa mga kasabab-sababan hikadawhat niya sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima'na ukabun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in lawang. Panduan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pa mga karandanan kasabab-sababan amuin hasupaya madawhat mo in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ha mga ma'na sin tawfiq pagbahasahon. An yakuna hawal insani taba'an lima tuliba minhu syar'a. Amuin bang apabila in hawa napsu sin hambuk manusia, piya agad niya maun pabang unuin,
Kaya ngayo kanya sin sara sin agama Islam. Ay bima'na, in hawa nafsu niya, wala niya iyagad bang uning kabayaan sin hawa nafsu niya, amo in sumulang pakabayaan sin sara sin agama Islam. Bot malingkan piya paagad niya, in nafsu niya, maun pasara amo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din pa mga ma'na sin pagbahasahon at tawfiq. Nasabot sin Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ajma'u anna at-tawfiqa an la yakilaka Allahu ila nafsik. Laong sin Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, na ijma'in mga ulama, sin in ma'na sin pagbahasahon at tawfiq, amo na long niya hindi kau pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hagin hawabaran mo. Ay bima'na, di kau pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-decision ha uno-uno yung kabayaan mo. Bot malingkan, yan din doonin Allah subhanahu wa ta'ala mamando kay mo, yuukab kay mo in lawang sin Allah subhanahu wa ta'ala, lawang kasabab-sababan hasupaya madawhat mo in ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naingaton sin kita niyo in parkala tawfiq, banga pabilin hambuk manus in hambuk muslim tawfiqan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayro untong baskan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala in bat malingkan sulga sin Allah. Wayro untong baskan niya in bat malingkan pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, palom sin sulga niya. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ke riwayat Imam Muslim, ahlul jannati thalatha. Dain ha mga sifat, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga tao surga, dhu sultanin muqsit muwaffaq. Dain ha mga sifat na sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan, amuin manusya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawasa. Dihilan pagparinta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabta inkiaunan sin pamarinta niya muqsit, ay bima'na adil siya. Adil siya roon ha pamarinta niya, ha pagkawasan niya. Muwaffaq sabta in siya, ha piapanduan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa mga kasabab-sababan, hikadawhat niya sin rida iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napukunin maksud sin mga amuin tagakawasa, atawa kanin maksud sin dhu sultanin, amuin mga manusya tagakawasa sadya. In ama, halaw man sin pamaybay nila, in siya sultan, siya intag pakaradyaan, siya intag milik, siya in labi makaingat sin bang unin kakunahan sin ahli family niya. Damikyan mga pabilin hambuk ama, nagpaadil siya, sabta himinang siya sin mga sawab, hikadawhat sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya yan bilang ha mga sin mga sila, amo in siyabot sin Allah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo in din ha mga tao sulga. Damikyan in nakura hambuk tumpukan, atawa kan nakura ha paghihinangan, banga pabila siya, mabuntul, adil siya, pamangatindog niya, lamud siya, hamaksud, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhu sultanin muqsit, ay bima'na amin tao, tagakawasa, sabta inkiaunan ni adil, in siya halom tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ang mga sifat, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Ambuk usog, baing ulungon, malunok in pangatayan niya, raqiqul qalb, ay bima'na, malunok in atay niya, likulli dhi qurba, maong pakataan asukampong lawlasya niya. Maong pakataan amo in manu siya, masuok kan niya, wa muslimin, damikyan, masuok in pangatayan niya, malunukin pangatayan niya, maong papagkahin niya muslim. Ikarwa. Ikatu, dain ha mga sifat, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin mga manusya tausulga, wa afifun mutaaffifun dhu iyal. Hambuk usog, atawakan hambuk ama,
amuin nagnanafaka doon ha ahli niya. Nagnanafaka doon ha anak asawa niya. Sa sumagawa bang apabila siya datungan sing kasigpitan, di niya kakausan in mangayo. Sumintak sin lima niya mangayo tabang parwaing manusya. Ay bima'na misan biyari inin sigpit sing kahalan niya, hapaglawag nafaka, doon ha anak asawa niya ha ahli niya, di mabot amuin makapangayo siya tabang parwaing manusya. Sa sumagawa, ikiaunan niya magsabar siya, sabta lawakan niya huhusayan, solution, inbang man, amuin maparihala niyan ahli niya. Inya to rin ang mga sifat, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin tausulga. In kahupuan niya, in mga manusya nasabot na to iyat to, inya to rin ang mga manusya tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabihan, maniyo tiyo pangadjian, sabuton sing kita niyo. Uno naman in mga alamat, pangilahan, sinyan, dahil doon in tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala doon katutan niyo. Ay bima'na alamat, sintiya tawfikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna at tawfiqu lil amalis salih. Amuna in bang apawila kau tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sin amal salih. Huminang sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ya riwayat Imam Tirmidhi. Dain kan Anas bin Malik ya ridaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabda sin Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Banga pabila long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Allah subhanahu wa ta'ala mabaya niya dihilan karayawan in hambuk ipon niya, ista'malahu ay bima'na pakayon, usalun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin mga kasahabatan, kayfa yasta'miluhu ya Rasulullah? Biyariin long ning kamaksuran sin pagbahasahon pakayon at tawakan usalun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Amo na long niya in tawfikan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ukabun kanin lawang sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pakasabab-sababan madawhat niya in ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, hari pa siya dagpakan sin kamatay. Ay bima'na bang apawilin hamukmano siya nagihinang sin amal salih, amal ibadat pa Allah, awala pa siya dagpakan sin kamatay, inyan dalil sin insiya halawm tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naingaton sing kita niyo, insarayaw-rayaw manusya. Amo insyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya. Awakto siya naasu bang hisiyo insarayaw-rayaw manusya. Kay nila in pangumulan nila, maun pa parkala kariridaan kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabta naasu buray sa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hisiyo sa in mga manusya, amo in mangi hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala, long sin Rasul alayhi salatu wassalam, man tala umruhu wa sa'a amaluh, sila na in mga manusya, amo in himaba in pangumulan nila rendi hadunya, sa sumagawa kimangi in amal ibadat nila, kimangi in kakahinang nila rendi haloman sin dunya. Ay bima'na, nagdaruha ka sadya sila rendi haloman sin dunya, wala nila piyakay in pangumulan nila, maun pa mga parkala kariridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian din ha mga alamat, sinyan din noon in tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in tawfikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun papagpangadji, paghati sin sara sin agama Islam. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Isiyu-siyu in mabaya dihilan karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, panduan niya sin parihalan at tawakan sin parkala pag-agama. Ay bima'na, sa suko sin manusya, amo in himahati sin sara sin agama Islam, inyan alamat sin insiya, tiya tawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian din pahamanga,
alamat sin yan din doon tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain at-tawbatu minal ma'asi. Amin tawfikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, makapagtawbat ha mga pardusahan sin kita niyo. Ingaton na to imparkala pagtawbat, maluakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuray mga mano siya tiya tawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu ay yatuba alaykum. Sabunnal tuuring kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ampunun niya kamu, in taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat niyo, in maapun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga pardusahan na hinang niyo matukan niya. Dinasabihan imano siya, kaya kausan niya piyagtawbatan in mga pardusahan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan alamat sin insiya halom tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian din ang mga alamat sin tawfiq, as-suhbatus salihah. Inbang apabila ridjikian kita, atawakan yanug haraan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, panun sa rayaw-rayaw. Kabagayan sa rayaw-rayaw. Kabagayan amo in nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ingaton sing kita niyo, sambat sin bahasa, nakabase in pangaddatan atawakan kakahinang sin hambuok manusia, bang biyari inin pangaddatan kakahinang sin mga kabagayan atawakan panaiban niya. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil. In hambuk usog, kakitaan mo rin doon yung pag-agamakan niya, atawakan kakitaan mo rin doon yung pangaddatan kaniya, atawakan kakitaan mo rin doon yung kakahinang kaniya, bang hisiyuin bakay niya. Ay bima'na bang apabiling kabagayan niya, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bihat tuloy sabing kahalan niya. Sa sumaga bang apabiling kabagayan niya, bulaog, di mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroong pagduwarwa, bihat tuloy sabing kahalan niya, ay bima'na, bulaog day sabsad, di mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nasabyan, naghubaya-hubaya to din Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin papajagahan kato tanyo, ingatun tuod sing kita niyo, pion tuod sing kita niyo, bang hisiyo indahon na to magpanun, bang hisiyo indahon na to mag-agad-agad, bang hisiyo indahon na to magbagay. So mayta, sila na yan, in mahinang na to, amo in samin sin kita niyo, amo in singuran sin kita niyo, bang apabila sila dumayaw ray sabin, kahalan sin kita niyo. Kahinapusan din ha mga amuin alamat sinyan in tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod pa rin ha mga alamat. Insyabot si mga kaulamaan sa sumagawa, tangbuson na to rin di. Amo na lang ni in husnus suluk wa salamatus sadar. Amo na in dayaw pangaddatan. Iban sin salamat atawakan sawasa in pangatayan niya. E bima'na salamat sawasa in pangatayan niya, maun patay manghud niya Muslim. Nasabot si mga kaulama ang sing kita niyo, mga ulama amo in maingat ha ilmu tarikh, in qissa sin hambuok sahaba. Bianakan Abu Dujana al-Ansari. In Abu Dujana al-Ansari hambuk din ng mga sahabat mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kiaunan niya, makusog siya mag-atubang iban sin satro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa, wala siya kianug haraan sin Allah ta'ala sin pagbahasaon as-shahada. Amuin, maparang sabil siya atawakan mapatay siya pagbunuan. In kiaunan sin Abu Dujana, nawapat siya rin doon daha, kukulangan niya. Naroon mayan bisita siya sin mga panaiban niya kasahabatan. Bianakan Zaid ibn Aslam. Doon mayan si Mud in Zaid ibn Aslam pabay sin Abu Dujana. Awak tumaning kiaunan niya nasasakit na amin sakit kamatay. Wa kana wajhuhu yatahallal.
long sin Zaid ibn Aslam in kiaunan sin pamayhuan sin Abu Dujana nagsasahaya. Yaunin sahaya ha pamayhuan niya. Nanangasuwo in Zaid ibn Aslam kan Abu Dujana, mali wajhi kaya tahallal. May talong niyang kiaunan sin pamayhuan mo yan nagsasahaya. Habihan ng kiaunan mo nasa sakit na amin sakit kamatay. Long sin Abu Dujana radiyallahu ta'ala anhu, ma min amalin awthaqu indi min ithnatain. Wayroon long ni rin ha mga amal kakahinang amo ingawgot ka ko ay bima'na hihinang sin Abu Dujana bot malingkan long niya doon ha dua parkala. Kuntu la atakallamu fima la ya'nini. Panagnaan din ha mga hinang amal amuin na hinang sabab kya sahaya sin pamayhuan sin Abu Dujana radiyallahu ta'ala anhu hasung naman siya mapatay. Panagnaan lang niya rin ang mga hinang la atakallamu fima la ya'nini. Di ako lang ni magpamissarahan magbisara ha mga parkala amuin wayroon pang lamod-lamod ko. Ha mga pakaradyaan amuin wayroon kamumfaatan niya kako. Amuin manudsud ako parkala sindugaing manusya. Di ako lang ni magpanudsud ha mga parkala bihatto. Namikyan hikarwa. Din ha mga amal nasabot sin Abu Dujana. Amal ukhra fakana qalbi lil muslimina salima. Inkiaunan lang ni sin pangatayan ko. Tawasa. Masanyang mau papagkahi ko muslim. Malanuin pangatayan ko. Mau papagkahi ko muslim. Ay bima'na wayroon kuto-kuto, wayroon igil jangki ko, patay manghud ko muslim. Then nasabyan, inkiaunan sin Abu Dujana, nawapat siya, ha inkiaunan sin pamayhuan niya, nagsasahaya. Then ha mga nahinang sabab, amo na indayaw sin pangaddatan sin Abu Dujana, sabta amuin kasawa sa sin atay niya, maong patay manghud ni muslim. Then nasabyan, bangman, amuin makakawa kita niyo maniyo, tiyo, pangadjian matakaddam, pangadjian sin kita niyo harumini, amuin mapakaisin kita niyo, mausal sin kita niyo, kabuhi sin kita niyo, lugay na turen di ha dunya. Damikyan bangman kita niyo tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maong papag-amal ibadat kaniya, sabta madawhat na to in ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mahinang sabab, hikasud na to pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengajian hari ini, shalom,